bakunze b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Turashima Imana ku munsi mwiza yaduhaye, umunsi w'umunezero, umunsi w'amahirwe. Ndakwifurije gukorera mu buntu bugeretse ku bundi. Uyu munsi wa none ukorere mu buntu bugeretse ku bundi. Favere y'Imana ibe ku buzima bwawe. Batarakora subscribe mu ikore, Yesu abahezagire. Ndabashimye badusengera, abadushigikira kuko kiganiro kibashikire. Bene data, hari ibintu byinshi bikogwa kugira ngo iyi video uyibone. Abo bantu babikora bose, Imana yo mu ijuru ibahezagire. Uyu munsi wa none nafite ijambo rigufi cyane riri ku mutima wanje, ririko rirakora muri no minsi isengesho mfise kuri uyu munsi. Reka turisengane nawe. Icete cya kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, igice 10 umurongo wa 3. Icete cya kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya 10 umurongo wa 3. Kuko naho turi n'umubiri ntiturwana mu buryo bw'umubiri. Naho turi n'umubiri ntiturwana mu buryo bw'umubiri. Kuko bigwanishwa z'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Ariko imbere y'Imana bifite ubushobozi bwo gushingura Akarimbi. Muvandimwe uri kurankurikirana, haguruka ushingure ako Karimbi Umwansi yagushingiye. Hari igihe tuvuka tukabaho mu buzima bwacu tugakurira mu turimbi Satani yadushingiye, akavuga ngo tuzogera hano. Hari igihe tubaho mu buzima bw'ibisekuruza byacu, aho tuvuka imiryango tuvukamo, ugasanga hariho imiryango bamaze kwakira ko iyi ndwara ni iyiwacu, ubu bukene ni ubw'iwacu, uku kutubaka ni ukwiwacu. Ugasanga abantu barubatse, abantu 5 4 2, ugasanga inzu zabo barubaka mugabo ntibashobora kubana na ububakanye, ama divorce ntibashobora gukomeza. Ugasanga ari ibintu bigenda bikurikirana imiryango, hari ibintu bigenda bikurikirana imiryango. Ndakuzana inkuru nziza muri kino gitondo. Uyu munsi wa none, uyu munsi mushimana duhaye, haguruka dusengane nawe. Birakuraba kuko icyo kintu ugomba kugihagurukira. Paulo yavuze ngo naho turi n'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bishingura Akarimbi. Hari igihe Yagushingira Akarimbi akavuga ngo ino ndwara, ugasanga diabete kuva kuri sogokuruza wawe kugeza ku mwana wawe, iyo ni indwara iri iwanyu. Haguruka ushingura Akarimbi, haguruka uvuge ngo ikintu ndacanze iwacu, kuko dufite ibigwanisho bisenya Akarimbi kandi birakunda. Haleluya. Hariyo abantu benshi bahagurutse baravuga ngo kino kintu turacanze kandi byarakunze. Amen. Hari ibintu byo kutubaka, hari ibintu byo kutumvikana, ugasanga abantu baravukana mu miryango y'abantu 10, Imana yarabahezagije kuvukana ari benshi, mugabo nta numwe avugana n'uwundi. Satani akazana Akarimbi agabashingira. Haguruka usenye uwo mwuka mubi mu izina rya Kristo Yesu, kuko bigwanisho by'intambara yacu atari zo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bishingura Akarimbi. Hari Akarimbi Satani yashingiye ubuzima bwawe, wagira ngo ukore bikanga, wagira ngo utere imbere bikanga, wagira ngo ibintu ugasanga ubuzima bwawe bwose buri muri esheke. Haguruka ugwanire ivyawe kuko birakuraba. Haguruka. Amen. Dushingura impari n'igishizwe hejuru cyose cyashiro kugwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Haleluya. Mureke babwira umuntu witwa Yabesi, igitabo cy'ingoma za mbere, igice cya 4 umurongo w'9. Yavukiye mu muryango, avukira mu turimbi, avuka aragoswe n'Akarimbi mu buzima bwiwe. Arahaguruka aravuga ngo ibi bintu sindabyemera. Igice cya 4 umurongo w'9 aravuga ngo Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yamuzanye. Yavuze ati namushikanye bingoye. Yabesi atakambira Imana y'Abisiraheli ati compa ukampa umugisha. Haleluya. Hashingura Akarimbi abwira Imana ngo mwami ndakeneye umugisha. Kindo cya mbere. Icya kabiri ukangura urubibe kwaje mwami, nagurira imbibe tuyahaze, ndagiwe nagurira imbibe. Haleluya. Chakabiri, icya gatatu ukuboko kwawe kukagenda kundamira. Ndasenze ukuboko kwawe mwami kugende kundamira. Amen. Ukandinda ibyago singogwe, undinde kugogwa mwami, undinde kugogwa muri iyi si, undinde kugogwa. Imana yo mu ijuru ngo undinde kugogwa. Nuko Imana imuha icyo yayisabye kubera iki yarahagurutse
yarahagurutse aravuga ngo ibi bintu ndabyanze, kandi uko yahagurutse niko byagenze. Muvandimwe, hari ibintu bigukurikirana, hari imyuka y'iwanyu, hari ibintu byasekuza bya karande bigukurikirana, biragusaba kuhaguruka. Yabesi yarahagurutse, amaze guhaguruka arasenya akarimbi kari karashinga ubuzima bwiwe. Yeremiya yaravuze ijambo ryiza cyane. Yeremiya yaravuze ijambo ryiza, yaduhaye ikigwanisho gikomeye. 23:29 yaravuze ngo mbega ijambo ryanje si nk'umuriro. Koresha ijambo ry'Imana mu gusenya ako karimbi Satani yagushingiye. Nta kindi kintu ushobora gukoresha atari ijambo ry'Imana n'amasengesho byosenyagura karimbi. Haleluya. Kandi si ibintu ukora mu gitondo kimwe ngo biraheze, n'ubuzima ugomba guhakikisha neza ko ico kintu kitari kiri wanyu. Amen. Umva, mbega ijambo ryanje si nk'umuriro, nije uhoraho mbajije, cyangwa si nk'inyundo imenagura ibitandara. Haleluya. Hari ibitandara bikikuje ubuzima bwawe. Fata ijambo ry'Imana usenyagure ivyo bitandara byazibiye ubuzima bwawe, byazibiye kwagukirwa kwawe. Bene data, ugasanga ubuzima bw'umuntu bwawe mahasi, ubuzima ari ubuzima bw'umwuka, ari ubuzima bwo kwagukirwa biranze. Mbega ijambo ryanje si nk'inyundo imenagura ibitandara. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ijambo ryanje Mana si nk'inyundo imenagura ibitandara. Oh haleluya. Koresha ijambo ry'Umwami usenyagure ivyo byose Satani yubatse ku buzima bwawe, kwagukirwa n'umugabane wawe, kwagukirwa kugera kure n'umugabane wawe. Haleluya. Kwagukirwa. Bene data, hariho ivyo Satani yubatse, ugasanga yarubatse ibintu imyaka uri nke generation ya 4, hari ibintu ihijya amageneration n'amageneration hejuru yawe. Biragusaba guhaguruka, biragusaba gufata ijambo ry'Imana. Kikigwanishwa kigera kure, kikigwanishwa kigera kure. Haleluya. Gigera kure kigasenyagura ubwami bw'umwijima, tukubaka imbuto idasanzwe. Yeremiya igice cya mbere umurongo w'ikenda yaravuze ijambo ryiza, maze uhora waramvura ukuboko ankora ku munwa, uhora arambariye ati ehe shiza amajambo yanje mu kanwa kawe. Umva, raba uyu munsi ngushize kugira ubushobozi ku mahanga. Haleluya. Imana iguha ubushobozi kuri ivyo bintu bikugiza igihe kirekire, no kubihugu vy'abami, bwo kurandura no gusangangura, guhonya no gukonvomvora, no kubaka no guteragira. Ndakwifurije kubaka. Haleluya. Haguruka. Hagurukana ijambo ry'Imana, hagurukana ivyanditswe vyera, hagurukana ijambo ry'Imana, usenye, urandure, umenagure, ukureho. Muvandimwe mukunzi wanje, kwagukirwa n'umugabane wawe. Haleluya. Kugera kure n'umugabane wawe. Ndakwifurije kugera kure, ndakwifurije kugera kure. Yesu aguhezagire, Yesu aguhezagire, akuremera ishimwe mu mutima wawe. Hagurukana nawe, reka dusengane nawe kuri uyu munsi wa none, uvuge ngo ndanze ibi bintu by'iwacu biguma bigarukana, izi ngwara zidakira, ibintu by'akavuyo mu miryango yacu, ibikuza kutumvikana. Haguruka usenge, fukamisha amavi yawe, ufata ijambo ry'Imana, birashoboka. Hari umurongo wanditse muri Zaburi 106 umurongo w'icenda, haravuga ngo ikankamira ikiyaga gitukura kigakama, kuko nuko abacisha ibwina kuko mu bugaragwa, ibakiza ukuboko k'umwansi wabo. Haleluya. Irabacungura, ibakura mu kuboko k'umugwanizi. Imana igukure mu kuboko k'umugwanizi, Imana ikura ibyawe mu kuboko k'umugwanizi, Imana ikura ubuzima bwawe mu kuboko k'umugwanizi, Imana ikura ubuzima bwawe mu kuboko k'umugwanizi. Haguruka usenyagure ako karimbi. Paulo yavuze ngo naho turi n'umubiri, haleluya, titugwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifite ubushobozi bwo gushingura akarimbi. Akarimbi Satani yagushingiye. Ndagufitiye inkuru nziza yuko ijambo ry'Imana n'amasengesho yawe bizobisenyagura bigashira hasi. Yesu aguhezagire, Yesu aguha umugisha. Ndakwifurije kugera kure, Yesu akugirire neza. Reka dusengane nawe. Turasenyaguye akarimbi kose kashingiye abana b'Imana. Umuntu wese uri kuranumviriza Mwami, hari ingwara za karande ziwabo, hari ingwara guma yigaruka mu buzima bwiwe, hari gutumvikana, hari ibintu byinshi Mwami ntazi, ariko ndamusengeye koresheje rino jambo ryavuze Yeremiya yavuze ngo mbega ijambo ryanje si umuriro, ijambo ryawe riturira ikintu cyose kitatewe n'Imana, mbega ijambo ryawe si inyundo imenagure ibihome by'umwanzi n'akarimbi yaratereye abana b'Imana. Mu izina rya Kristo Yesu, kwagukirwa n'umugabane w'abana b'ibwami. Haleluya.
ndasenze, senyagura, kuraho, menagura. Haleluya. Yesu Kristo umwana w'Imana, kurya wakankamiye ikiyaga gitukura kirakama, ndakankamiye iyo ngwara mu izina rya Kristo Yesu. Ndakankamiye icyo kintu gima kimwiruka inyuma mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Mu izina ry'umukunzi wacu Yesu. Amen, amen. Ndasenze ngo ubuntu bw'Imana bwiyongeranye ku buzima bwiwe. Urakoze Mana, icubahiro kibe cawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.